Uwavuga ko Imana ikunda Abanyarwanda ntago yaba abeshye, kandi uwashimira Minisiteri y'Ubuzima imbaraga bari gushyira mu kurwanya icyorezo cya Covid-19 ntago yaba yibeshye. Ni ukuri aba bantu bari gukora akazi kadasanzwe. Ni mu gihe uyu munsi bagaragaje ibipimo y'uko abarwayi bakomeje kugenda bagabanuka. Uyu munsi ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatanu 2020 hafashwe ibipimo 866. Uyu munsi hagaragaye umurwayi umwe. Ni nako kandi uyu munsi mu barwayi bakize cyangwa se bamaze gukira 164 harimo abarwayi 11 bakize uyu munsi. Ni nyuma y'uko abakirwaye iki cyorezo cya Covid-19 ari abarwayi 123. Ibipimo bimaze gufatwa ni 44,245. Ni nako kandi mu Rwanda nta murwayi uricwa n'icyorezo cya Covid-19. Iyi ni yawe TV ikomeje gukurikirana, kandi ndagusaba gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikirana amakuru yacu agiye atandukanye. Reka amakuru yacu kandi tukije kuri Minisiteri y'Ubuzima. Uyu munsi yakiriye kasike zizajya zifashishwa n'abaganga mu kuvura icyorezo cya Covid-19. Izi kasike zizajya zibafasha kugira ngo nabo batandura iki cyorezo. Ni nyuma y'uko itsinda rikorera muri Fab Lab aba aribo bakoze izi kasike, kandi bakomeza gutangaza y'uko izi kasike zizajya zifashishwa no mu kuvura mu zindi ndwara. Reka amakuru yacu tuyakomereze kuri Miss Vivine nawe wagaragaye mu bakize icyorezo cya Covid-19. Uyu mubyeyi mu minsi ishize havuzwe yuko yitabye Imana, ariko uyu mumama ni muzima nawe ari mu bakize icyorezo cya Covid-19. Iki cyorezo cyageze mu Rwanda ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatatu, dore ko kandi iki cyorezo Abanyarwanda bakomeze gushyiramo imbaraga zidasanzwe kugira ngo kibe cyacika mu Rwanda, Abanyarwanda basubire mu kazi kabo ka buri munsi kabatunze. Reka amakuru yacu tuyakomereze mu karere ka Kirehe, aho Dasso yaje gufatwa agurisha idarapo ry'igihugu ku mafaranga angana n'ibihumbi 10. Uyu mudaso avuga yuko iri darapo yarigurishije kugira ngo agerageze amahirwe yiwe, ariko ibi ntabwo byaje kumuhira, dore ko yaje gutabwa muri yombi na polisi yo mu karere ka Kirehe. Reka amakuru yacu tuyakomereze mu mutekano, aho muri gare ya Nyabugogo cyangwa se ahakorerwa imodoka haje gufatwa imodoka iri mu bwoko bwa Fuso. Iyi modoka irebye inyuma ubona yuko nta kindi kintu kiba kirimo, ariko imbere bashyizemo ikindi cyumba batwaramo magendo. Ni nyuma y'uko imodoka ije gusakwa igasangwamo amavuta ya makuru. Aya mavuta akaba yacuruzwaga mu buryo butemewe n'amategeko. Si aya mavuta gusa kandi baje gusangamo n'imyenda izwi ku izina rya caguwa. Gusa umushoferi utwara ino modoka yaje kumenya yuko polisi iri kumuhiga akizwa n'amaguru. Reka kandi amakuru yacu tuyakomereze mu myidagaduro, aho Bwana Olivier wayoboye ikipe ya Mukura imyaka 9 yose yaje kwegura. Ibi ni mu ibaruwa yagejeje ku banyamuryango b'ikipe ya Mukura Victory Sport. Avuga ko yeguye bwo ku giti cyiwe agiye mu zindi nshingano, kandi akomeza ashimira abamubaye hafi mu myaka 9 ayoboye ikipe ya Mukura, dore ko kandi n'abafana ba Mukura babimushimiye ndetse n'abayobozi baza kwemera ubusabe bwe. Reka amakuru yacu tuyakomereze mu myidagaduro, aho Mutesi Jolly wabaye Miss w'u Rwanda yaje gushyira hanze filimi y'ubuzima bwe kuri uno munsi ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatanu 2020. Uyu mukobwa waje gutorerwa kuba nyampinga w'u Rwanda muri 2016. Iyi filimi yayisohoye ifite iminota 16 n'amasegonda 3. Uyu kandi akomeza kuvuga yuko iyi filimi urubyiruko cyane cyane ku bakobwa bazayikuramo isomo ryinshi, dore ko kandi uyu mukobwa akomeza kuvuga yuko iyi filimi ivuga mbere yuko aba Miss Rwanda na nyuma yuko aba Miss w'u Rwanda. Reka kandi amakuru yacu tuyakomereze kuri Alisudi. Uyu yaje kwibaruka umwana w'umuhungu wa gatatu, ubuheture. Uyu mugabo akomeza gushimira Imana avuga yuko atabona icyo ayishimira nyuma yo kumuha umwana w'umuhungu. Reka kandi dusubiye inyuma gato mu makuru ya siporo, nuko ikipe ya Rayon Sport yari igiye gukora agatendo itwara umukinnyi Lag Byiringiro. Uyu Rayon Sport ubwo yari igiye kumugura miliyoni 10, gusa ikipe ya Peri yahise ibimenyera hafi itangira hakiri kare. Ni nyuma y'uko kandi ibi bitwibutsa yuko Gacinya Chance Denis
ubwo yakoraga Rwatubyaye mu ikipe ya PLFC amuzana mu ikipe ya Rayon Sport, yongera kandi gukora Yannick Mukunzi mu ikipe ya APRFC amuzana muri Rayon Sport. Reka mu makuru yacu yo hanze y'igihugu cy'u Rwanda, reka twerekeze i Burayi, aho mu gihugu cy'Uburusiya ibitaro byari birwariyemo abarwayi ba Covid-19 byaje gufatwa n'inkongi y'umuriro, abarwayi barashya barakongoka. Reka ngushimire wowe wari ukomeje kudukurikirana. Iyi ni yawe TV, ndagusaba gukora subscribe, ukore like, ukore share ndetse ubashe no gukora na comment mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Njye wari ukomeje gukurikirana ni Emi Nyawe, kandi gusaba kudusura ku mbuga zacu zigiye zitandukanye. Instagram page ni yawe TV, Facebook page nayo ni yawe TV. Amahoro y'Imana abane na